Hola amigos y amigas, soy Aliwa Pazmiño de Quichua Shun con la información en Quichua para Soy FM. Otabalupika wasipillata katigrinchi shamu killapipash. Ecuadorpi ishkaychunga kimsa guaranga ishkaypata chuskuchunga ungushka kuna. Nueva Zelanda coronavirus unguita mishashka. Otabalomanda gat municipal Ecuador papushak nishkata kutichishpa mishu villaita yukchirka. Chayfangapi minin intipunja Lenin Moreno Ecuador papushak tukuy kitishi llaktakunata sakijun kayllaki unguymanda rikuchun imashinata kaymayo killapi katina. Shinallatak ningat municipal kunaman mana kulkita yalichishpa sakijun kayllaki unguyta rikuchun manchaywan rikunchik mashina ungushkakuna mirajun. Hambina wasikuna mana tukuy mutsurishkakunata chaskishkachu. Ñukanchipa hambiwasi mana pundalla ungushkakunata rikungapa charinchu. Mana tukuy ungushkakunamanda yupaita charishpaka mana karullaman yalita ushanchikchu. Ñukanchik mandaka tukuykunapa kawsaymanta rikuna kanchik chaymantami Imbabura markamanta tukuy gad municipalkunata kayachipanchik tukuykuna pakta llankankapak nirka. Yanaparishun tukuykuna alcaldiamantaka tukuykunamantami rikupashun tukuylla ali kankapak chaymantami kay chusku mayo killapika shinallata katigrinchik mana llukshishpa. Hipaman chunga kanchis punllapi mayo killapimi tukuyta alitapacha rikushpami imatapas rurashun nirka Mario Conejo Maldonado Otavalomanta pushak. Ministra de Gobierno María Paula Romo Villachirka, Ecuador pika ishkaychunga kimsa waranga, ishkaypatzak chuskuchunga ungushkakuna tian. Sukta patzak sukta chunga kimsa COVID-wan wañushkakuna. Waranga patzak kinsachunga pusak shuk unguywan wañushkakuna. Waranga patzak kimsa hambirishkakuna. Waranga pichapatzak pichachunga kanchis hambina wasikunamanda yukshishkakuna. Imbaburapika kanchis chunga kanchis ungushkakuna rikurin shinapash pundaka paykunallatak miyukchirka iskunchunga kanchis ungushkakuna tian nishpa. Nueva Zelanda coronavirus unguyta mishaita ushashka paykunaka acha pruebakunata rurashka mayjan ungushka kakpika tukuy ayllukunata mashikunata chikanyachishpa hambishka tukuykuna wasipi sakirishka tukuykuna gobierno nishkata katishka wasipi sakirichun nipika wasipillata yalishka alitapacha makita mayllarishpa villaykunata ali rurashka tukuykunaman chayachun chaymantami mana tawka wañushkakuna tiashkachu. Chunga iskun wañushkakuna tiashka chay llaktapi. Shinaminirka Jacinda Ardern Nueva Zelandapa pushak. Kay unguyta mishaita usharinmi. Wasimanda ama llukshipashunchik mashikuna. Wasipi sakiripashunchik. Ushashpaka yanapashunchik. Kichuashun tandanakuymi kanchik. Kichuapi villachishpa. Aliwa Pazmiño mikapani. Kayakaman mashikuna.